समारंभના અધ્યક્ષ પરમાદરણીય રાજન પ્રિયદર્શી આઈપીએસ પૂર્વ એડિશનલ ડીજી અને આઈજી પ્રેઝન્ટ ગુજરાત રાજન સાહેબને વિનંતી કરું કે તેઓ સ્ટેજ ગ્રહણ કરે સમારંભના ઉદ્ઘાટન નમસ્કાર મારી નમસ્કાર હા પરમાદરણીય શ્રી દિનેશભાઈ પરમાર अनुसूचित जाति सौरभ राजकोट तंत्री श्री दिनेश भाई विनंती एना तरफथी आ चौथो तेजस्वी तारलाओनो सत्कार समारोह वय निवृत्ति कर्मचारीનું અભિવાદન અને સ્નેહ મિલન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે સમતા નિર્માણ સેવા ટ્રસ્ટ તરફથી એટલા સુંદર કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવે છે આ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ શ્રી મંત્રી શ્રી ને કારોબારી સદસ્યશ્રીઓ समाज में उज्जवल कारकिर्दी प्राप्त करे एवा समाजना जे अन्यथा तेजस्वी सिताराओ छे तेमना अहींया क्लासीस चलाववामां आवे छे अने एमांथी अमने प्रेरणा आपवामां आवे छे। आ क्लासीस चलाववा माटे संस्थाना प्रमुख भाई श्री पटेले पोतानुं मकान ए काम माटे 1 पण रूपियाना वेतन वगर पण आपेलुं छे। धन्यवाद छे आ ट्रस्टीओने जे मकान की किंमत 30 થી 35 लाख रुपया है पण समाज माटे एमणे समग्र आखो मकान सेवा में आप्युं छे अने सेवानी अंदर रोकवामां आवेला जे कर्मचारीओ छे तेमने पण वेतन आपवामां आवे छे। एक समाजनुं उम्दा काम समता ट्रस्ट तरफथी थई रह्युं छे। खरेखर खूब खूब धन्यवाद। कार्यक्रमनुं दीप प्रगटावी आपणे शरूआत करीशुं। परम पूज्य रमण जय माड़ी हूँ माड़ीने विनंती करीश अने साथ डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ની પ્રતિમા આગળ દીપ પ્રગટાવી કાર્યક્રમ ખુલ્લો મૂકીએ છીએ। ખુલ્લો મૂકે પરમાદરણીય राजन जी ने विनंती करूं, जादव साहब ने विनंती करूं, मेवाड़ा साहब ने विनंती करूं अने भाई श्री दिनेश भाई विनंती करूं कि तेओ दीप प्रगटावी कार्यक्रम ने खुल्लो मूके। गांधीनगर रोहित समाजना प्रमुख श्री अने पूर्व प्रमुख श्री भाई श्री एलन साहेब परमार साहेब बने उपस्थित है। श्री जयसी साहेब पण उपस्थित है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज लाख जाकम जोड़ थी अंजायो नहीं, रूपिया थी ए खरीदायो नहीं, आंख में एवो वशो समाज के तीनों आधार ए मानव हद बतावे एवी प्रेरणा साथे सुंदर कार्यक्रमનું આયોજન થાય છે અને ફરી એકવાર સમતા ટ્રસ્ટના